Tapi pu kada-kada dah kalan tena. Ya kenya yang lebih apa kau tahu aku. Ad-du'a wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar. Walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Tapi tena roh dalam sedekah aku, roh terkun Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang tena nenek selamat di Tuhan aku. Kan mutlak nama kait. Bani tulis nama kait. Ji katulis umur 50 punya itim sedekah. Mana tulis nama malaikat aku? Yang ke lo mampu dengan kandungan kan taban aku. Kalau sama mak lu aku. Lam ilmu Tuhan ke ban? 50 pun 55. Menyulai lima Tuhan 55 roh sedekah. Menyulai lima Tuhan 50 anak roh sedekah ni ko. Beje. Han sagai de roh fakri. Karena nyaminan. Sedangkan dasarnya itulah yamhullahu ma yasha. Quran kan? Yamhullahu ma yasha. Nyo lama put ko. Wa yusabbitu ma yasha lama put. Wa indahu umul kitab yang maafi ilmillah. Mubah pu hana nako. Yang hana mubah maafi ilmillah. Adapun Allah mahfud mutaklik itu. Hana sapuna hubungan kita yang nganyan nako. Tapi jika naruh tajak na urung pakai jak pri wan Aceh, padu kedeh kenang tanami ni. Ane dana hinan syarat dana sapu tan. Nampu buat jenis jak kedeh, pakai ngon, peng pehana. Pah do kedeh kenang yo nangku. Nyan ba mendoleh menyajak kenau ji kena musibah. Punya hanai jak ji hana kena musibah. Lalu lain tu hat bakri nenek cok ide, ci roh jak. Kena yang riwayat pakai gemusam ba malaikat kena nangku. Sama malaikat geplung nang geroji. Ada ko dia tengku nyopak ni, nya kacak-kacak. Asal janji menyodoh nang geronya kacak. Menako yang gelejak kena bela cocok nangku. Tinggal punya dalam hadis Nabi ni berkata, bila Allah nak mencau umur sirau orang bahasa tempat, nak pegat hajat li Allah Taala orang yang kena ini. Nak pegat hajat katanya nangko. Mana punya ada fikir mana mah ada rejak dah dan rejak tahu kan. Nak jauh kedai dak umpah motor nangko. Dan rejak warat dak he kapai, tagah dia rejak nangko, bet rejak. Kadang-kadang ki memang bat rejak nanti lama. Kadang-kadang mutulih punya rejak kena haji nak jadi punya dengan kena kampung ki mengenton. Beda bikin dia tajak mengendan tu. Nya ada bubut ni kan. Berhubung nyaw hana tasam, hana dapat nasam di Tuhan. Maka payah debunan anti terus ni. Ba roha. Tak kenang ni. Madu-madunya